Makefuin ni kasangar nando rakwawat-watek. Karwan narana ni Yesu dodang ak kapigawas na do. Aywa mingaranso yotan. Ami pangido yotay. Macita da sirano aruwa tawam. May sinsin mo sirado tangay ni Yesu. Akman sanga amnanaw sira. Utatasaka tawa matsyagum do fadisayam. Mangi sira di Yesu. Naknak mendawo kililam damdasya. Manyiring sira jam. Ikung uyadum ketdo iwawalam tado magakaya mapakaroso katanad na do vare. Pansyan pala jaman. Makaranam ulin na sira patsitsin ni Yesu. Manyiring diram. Ikung utsiring na ni Moise. Manyiring siram. Apyagan ni Moise wo kapi vata-vatak so. Bakong a itorodo pakaruan a mabakas. Akapya naranano akman sanga varay. Maniring si Yesu jiram. Unipadketan naso sang ni Moiseam. Tiraut kamo adya pasovoy. Nukavayo na pa niya matadutua mga maugso karawanam. Ni mga maugso magakay akano mabakas. Uriranawo karuan danado inyapuan dano mapapapanatawo. Matarekso bagay. So, ityak madaya sa katawra na miyavan do bagay. Uriwodya to may siya ino miyavan do bagay. Ta nimisin mura na sirado tangay niya matadoto. Sumdip sirado bagayam malabat dapawo vareyang no machinanaudya. Manyiring si Yesu diram. Wo magakira na tumapakaroso katanad na do vareya. Kapasakay na paso kaduan manoyong ranawo akman sa ngararatan na. Do kajinama panadnadan so kaduan na do vare. No tugtsinwo mavakas do magakay na kangay na sumaksik do kaduan raratan wo akman sang. Do kajinama panadnadan so kaanglangan na magakay. Tatasaka tao mangino kanakan di Yesu. Kapansidan niya amapwapo sira. Macita da sira no machinanaw jam araen da sira iwuya. Macita na sira ni Yesu machinanaw ja umra siram mawuyaw aktukto na. Maniring diram pansyan kamu sirawo kanakan may jaken. Jinyo ngarra sira. Tao itala murong nani yamatadutoa tawam akman siraso kanakaniya. Kupay pansi jinyoam o tawa makrano katalamurong nanyirani yamatadutoam inaraen dawo kanakan amigan no inyapuanda. Makaranam sa pupunawo kanakan katitigesan na sira apwapun no limana ipanlanlag. Tura na dyangi si Yesuam tungyan so asakatawa malayowa mangaya mililitodo tangayin na. Maniring jam mo mga nanawo at iyapyaso na kenakem. Makungukusuan jina kapakarap ko so tumiyono nga ikavino padko. Maniring dia si Yesuam ikungumupansyen niya kena apyaso na kenakem. Si yamatadoto apyaso na kenakem Mo katenengan wo iwawalam ni yamatadoto. Do ka di mga panso tao. Di mangrakra. Di manako. Di mga maugso malasa tsiring. Di manlita. Ikaglo nyo ay kanigwo inyapuan nyo. Maniring wo tawam mo mga nanawo. Kuna ni mamimin wo akman sang
yani mapivare no kalyaliki ko pa. Citaan ni Yesu tauriam ikarilo na. Maniringam, yasapa mo dyan mapivare. Ipanarang mo pimi masodan mo. O ngina na nirpiam, ipangarilo mo so makasya tao. Tauriwo iyan no kangangi mo do tingato. Akapacira mo nadyaken. Mamiring na urino tauriam, turanami kararagto moing na mangirana. Tatiyaro kangangina. Citaan na ni Yesu amyando livo-livo na tawam maniring diram. Ti masalit sirao aro so kangangiya tawa italamurong ni yamataduto. Iyak dano machinanao jawo ciring ni Yesu. Maniring pa si Yesu manoyong mga kipong. Ukajinato macitapatapasan no italamorong ni yamataduto atao. O aro so pimi masodanam masalita italamorong ni yamataduto. Muwamak pawo may kavukuvuk so likod abaka alumyos do lalanurayom. Akano aroso pimi masoda na tao. Amachikaup do italamorong nani yamataduto. Makaranam isavasavak dano machinanaudya. Maniring sirado kaduan jiram. No akman sangam sino pataradangan nani yamataduto do tingato. Citaan na pasira ni Yesu. Maniring diram, umasalit do tawam, muwamak di yamataduto. Taabo jinapi vari ni yamataduto. Maniring si Peteram, cita palayaman, ayato ngarodo yamakakadaya vari naman, anaman kapaciloloji mo. Maniring si Yesu jiram, toko na macita ngayon dinyoam, umangap sovari koa kano may limwang no mapasariya ciri-ciring ko. Atura na ngarodo varida, kano kakakte na, kano inyapuan na, kano minapudpudya, kano nyakawandam, arwa rupawo makadpudya do karawan, avari na. Kano kakakte na, kano inyapuan na, kano minapudpudya, kano nyakawan na. Amyenso alalo na do karawan. Tiyaga, ta marap na no makwawo tumiyono nga ikavino padna. Umacipan man masitya ikwayam, masipanono jiranano makwado tingato. Sirarana ni masipanono jiam, masipanman marana sirado tingato. Amyen sirado rararan may pangaydo Yerusalem ni mamanong dang si Yesu. Makaranam, may tatariman sirawo machinanaudya. Suitiak mandasang no matsirajira atawa manyari. Mirata tengam luvutan na sirawo raruwaso ikakaruan ama cinanaudya. Kapancinan niya jiraso umanam avari do katau-tau na. Maniringam citari kamu do tamo ipi pangido Yerusalem dakapa narang nyaken ani pamenekan nani yamatadutoa tao no panipanyir ngenda no mapatanatanang so na kemdasi yamataduto akano mangananao no iwawalam ni yamataduto atao ipancidao kawakwak dadyaken katurudan nyaken do bekena tao doyotay jidaninigan cicipan aka siprot dajaken, aka wakwak dajaken. Si katlo na aroam mirwako pa amavye.
U anak ni Sipitay ami ngaran so Yake akani Yoani mangisira ji Yesu. Maniring siram mo mangananawo yamen so yasakavare namen kakreben mo. Inawi si apyagen mo. Maniring si Yesu ikungunyo kakreben jaken. Maniring siram no simyen kado pipanyirsirengan mo pisaviken mo yamen do wanan mo akado uri mo. Apalisnaen may panyirsirengan maniring si Yesu jiram nyudjatan ngiwo yanyo kakreben. Manwa magap nyo rakwa alalokuan. Manwa minaran nyo yakena mangya mawakwakan. Maniring siram noon magap naman. Maniring si Yesu jiram manoyong wo kapakap nyo so alaloko. Manoyong wo kapakinaran nyo jakena wakwakenda. Bekenayaken wo mamnekdo lisnado urikoa kado wananko. Amay panyirsirengan. Tau pamnemnekan nanyi yamatado toa tau wo lisnado dang. Mamiring dawurino asangarnan machinanaw jam. Ikaw yadasi Yake kanyo ani. Uriwo niluvutan na ni Yesuso machinanaw jado tangayin na. Maniring diraam. Upanyirsirengan ranado tiraam aboji ngamiring so akmansang atawan. So panciendano nang makayokod niratao. Inyo ranam dinyo nginarawo akmansang. No simyen dinyo so tawa makrano kairay nam pavavegen nyo katao-tao nyo. Amanyi dong so icatataw nyo umakrano kairay nam inaraen nawo lamlam soya mapilam na iso aro watao. Tao na niya ino ipamnekan na ni yamatado toa tawam. Bekena ilam na ino tao. Tama pilam na iso aro watao. Akangina mapasansan so katao-tao na. Yaggag na sirado piraratananda. Karwan dawo yananda ili may ngaran so yedike ni Yesua kano machinanaudya kano aro watawam amyen so mabutatawa anak ni Timay may ngaran so Patimay lisnado sirino raragan amachikakanen. Mamiring nawo kayan na ni Yesua tao do nasalam lololos. Maniringam mo Yesu asivovong ni taoy. Ikarilo mo payakenan. Miratatengam aro tawa umuyan niya. Do kagalagal na. Ikikavavek na lololos. Maniringam imura na sivovong ni taoyam. Ikarilo mo payakenan. Makaranam minatonekad si Yesu. Maniringam rari kamudya. Maniring sirado mabutatawam. Tiyaga tanakrana tanay panci mo. Amuriwo minatonawalitino ayubna. Akatanak na amangido tangay ni Yesu. Maniring si Yesu jaam. Ikungumo kakrebenjaken. Maniring wo mabutatawam mo mga nanawo kuika krawya ko kapakacita. Maniring si Yesuam ang irana tamurana ni kapyawo mo kapigan ganyi yamataduto. So jinanyi miyagaya makacitano mabutatawo. Makaranam macirarana ji Yesu.